نور دوستانی عزیز، طولی چند هفته با یک چند سبب برنامه من و ورزش را موقوف گذاشته بودیم. ابتدا از همین روز آماده سازی این برنامه جالب را احیا می‌نماییم. برای نفرانی فراموش کرده، در این برنامه ما شغل آدمان را با ورزش از تمام دنیا معرفی می‌نماییم. بر زمین، ده نفر از تاجیکستان و بیرون از آن می‌تواند قهرمان برنامه ما شود. از او تنها لازم است که مشق ورزی خود را یا یگان اصول غیر عادی ورزشی را با تلفن به نوار گرفته به رقم‌های زیرین طریق تلگرام روان سازد. مهرور کشور هستم و آغاز میکنیم. Let's get ready to rumble! در کودکی امان یاد داشته باشد شرایط‌های حاضره برای فوتبال کردن عموما نبود. نه میدانچه‌ها وجود داشتند، نه توپ ساز داشتیم. میدان آنجایی بود که 4 سنگ میافتیم و از دو طرف دروازه میگذاشتیم از سنگ‌ها و لحظه‌های ناخوشی بازی. یا پس از ضربه ناانیقی همدسته تو تریزه همسایه میشکست یا توپ زیر کدام از ماشین‌ها میرفت. و یک گروه جوانان ویدیوی آماده کردند که در آن رفتار آدمان در چنین وضعیت نشان داده می‌شود. اول کوشش با پای ماند من چوبی دراز می‌یابم. لباس‌های من نباید افلاس شوند. نمی‌داند چیکار کند. دست دراز کن. قوه باور نکردنی. شخصا من از کاتگوریای لباس‌هایم نباید افلاس شوند هستم. شما چی؟ دسته منچستر یونایتد پس از کرانتین با بازی عالی خود همه را به حیرت آورده است و در 6 بازی اخیر دسته تنها یک مساوی دارد و 5 غلبه. برونو فرناندش به یکی از بازیگران بهترین پریمیر لیگ انگلیس مبدل گشت. پوگبا اولین گل خود را در این موسم به ثمر رسانید. فهمو است که عین زمان مخلصان این دسته چنین احوال خوشحالانه دارند. و همش خوب نه تنها در داخل میدان بلکه بیرون از آن نیز هست. لئو مسی شخصی اویلا دوستدار است. در نشرهای قبلی ما دیده بودیم چقدر بسیار او وقت با همسر و فرزندانش میگذراند. چند روز پیش ما یک مصاحبه مسی را دسترس کردیم که در آن قصه عجیب درباره فرزندانش ماتئو و تییاگو نقل میکند. ماتئو برای مثال وقتی ما در خانه فوتبال بازی میکنیم ماتئو میگوید من همون لیورپولی هستم که شما را شکست داده بود. من لیورپولم، تو بارسلونا. برای همین میگویم که او حال و وضعیت را آنقدر خوب نمیفهمد. و چنین حالت با والنسیا شما را مغلوب کرده این طور که باشد من والنسیا هستم. همچنان ماتئو برای عصبی کردن برادرش تییاگو داد میزند وقتی که ریال گل به ثمر میرساند. تییاگو باشد خشمگین میگردد. ماتئو باشد گل مادرید و به سوی برادرش نگاه کرده انتظار میشود که یگان گپ میگوید در این حالت یا نه. فکر دارم که چنین فضای سالم در اویلاش برای مسی یک قوه خاصه هم میبخشد. کم از آدمانی دارای چنین پول زیاد به مثال مسی در زندگانی همین قدر خاکسار میمانند. احسن. از روی استعداد یک نفر بود که از مسی کمی نداشت، اما رفتاری بداخلاقانه و کردارهای حیرت انگیز این نفر را به سختی های زندگی آورده رسانید. درباره این بالاتلی میگویم دوستان عزیز، یکی از بالایقترین بازیگران ایتالیایی و همزمان یکی از گمراهترین شخصان در عالم فوتبال عین زمان در بریش قرار دارد. چند روز پیش در صفحه اینستاگرام خود ماریو از عوض کردن آرایش موی سرش به همگان درک داد. از ویدیو ثبت کردن نمیشد که با ورزش او بیشتر مشغول میشد. روبرت بریشا شکایت کرده است که بالاتلی عین زمان 100 کیلوگرم شده است. 1 سنتنر دوستان عزیز در میدان میدود. علاوه بر این نمایندگان دسته عریضه از بالای بالاتلی به سود نوشتنی‌اند، زیرا به طلبات‌های فدراسیون فوتبال ایتالیا نگاه نکرده تا به امروز ماریو از یگان سنجش کرونا ویروس نگذشته است. بیا اینجا ماریو، نترس، درد نمیکند، گویا که یک مورچه میگزد و خلاص. بیماری هست که با اثر آن شخص جسماً خوب انکشاف نمی‌یابد، اما این برای روح افتادگی و دلشکستگی سبب شدن نمی‌تواند. قهرمان ویدیو نوبتی را ببینید.
Vas-y. Une démonstration de mon génie. Ouais, champion. Ouais. C'est ça. Ça se passe aussi de ces Africains. Non, ça. Je jouais de Paris en plein Toi de Paris, c'est ça. навори олӣ аст ва ангезабахш мебошад, аммо ман ба як чизи дигар аҳамият додам. Ба садои шахси паси кадр аҳамият диҳед. Ouais, champion. Ouais. C'est ça. Ça se passe aussi de ces Africains. Non, ça. Ay, we, mua, que sa perfecto, mucho, ay, bien hecho. Хайр, одамон ҳар хел мешаванд. баъзе аз онҳоро барои ба ҳайрат овардан кори зиёд лозим намешавад. Que sa perfecto, mucho, ay, bien hecho. видеои навбатӣ ҳатман шуморо маҷбур месозад ки ҳадди ақал табассум кунед. салом дӯстони азиз, нашри махсуси барномаи иттилоотии хабару манзуратон мегардонем ва таваҷҷӯҳ кунед ба хабари фаврӣ. дар се қитъаи замин зилзилаи пуршиддат ба қайд гирифта шуд. дар натиҷа хонаҳои ҳазорҳо нафар хароб гаштанд. чунин заминҷунбиҳо таърихёт надорад. ҳамчунин дар кишварҳои назди баҳрӣ об чандин ноҳияҳоро шуста бурд ки чунин ҳолат ҳам дар таърих бемисл арзёбӣ мегардад. дар натиҷаи таҳлилҳои амиқ кумитаи ҳолатҳои фавқулода сабаби асосии чунин зилзилаи пуршиддатро дарёфт. фикр мекунам дар тамоми бозиҳои футбол дар майдон нафаре аст ки на барои голзанӣ балки барои худнамоишӣ баромад мекунад. дар футболи англия шахсе баромад мекард бо номи Винни Джонс. феълан ӯ актёр аст ва шояд ки аз филмҳо ӯро мардум хубтар шиносанд. аммо барои фаҳмондан ки дар олами футбол ӯ чӣ шахсият буд, бениҳоят дағал бозӣ мекард, корномаи чандин бозигаронро шикастааст ва ҳатто дар як дидор дар сеюм сония корти зард гирифтааст. барои чӣ? бозигари рақиб дар ҷӯяш бетуб истодааст. Винни Джонс бошад давида ба ӯ сахт бармехӯрад. барои чӣ ин мавзӯъро ман оғоз кардам? метарсам ки Винни Джонси нав ба воя расида истодааст. неймар вақте дар Сантос бозӣ мекард, лакай соҳиби фарзанд шуд. номаш Деви Лука аст, айни замон 9 сола ва дар ҳамроҳӣ бо падараш онҳо як видеоро сабт карданд. Деви Лука умуман ба падараш монанд нест. бештар ӯ ба модараш зоҳиран шабоҳат мекунад. аммо ӯ бо Неймар дар шаҳри Париж зиндагӣ менамояд ва футболбози дӯстдоштаи ӯ Килиан Мбаппе аст. умуман дар олами футбол ягон фарзанд мухлиси падари худаш ҳаст ё на? ба мисол фарзанди Роналду мухлиси Месси аст. мехоҳед як усули аҷиби ворид кардани тӯб ба сабади баскетболро омӯзед. пас мутаваҷҷеҳ шавед ба наворҳои навбатӣ. ташаккури зиёд, омӯхтам. бахши навро дӯстони азиз пешкаши шумо мекунем. номаш вақтеки аст. вақтеки қоидаи бозӣ зидди ту вайрон мешавад, аммо довар таваҷҷӯҳ намекунад. вақте ки дарвозабон ба истироҳат меравад. вақте ки ҳамсарат хӯрок напухта аст.
вақте ки ҳама корро дуруст мекунӣ аммо дар охирин лаҳза ҳамаро расво менамоӣ. вақте ки чашмонат мебинанд аммо ақл қабул надорад. вақте ки Диего Коста боз ҳамон Диего Коста аст. акнун рӯ меорем ба наворҳои равонкардаи худи шумо. ин ҳафта бештар машварзони риштаи ҷудо фаъол буданд. абдулло раҳмонқулов ҷудокори 13 сола аз деҳаи чорсуи ноҳияи рӯдакӣ видеоҳои машқҳои худро равон кардааст. ҳамчунон мунтахаби наврасони тоҷикистон оид ба ҷудо чанд пеш 2 ҳафта машқҳои дастаҷамъӣ дар дараи Ромит анҷом доданд. табиати зебо, боду ҳавои тоза, муҳити мувофиқ албатта барои беҳтар кардани маҳорати худ илҳомбахшанд. ва дар ҷанбаст машқи бадансозӣ аз қадим миёни мардон машҳур буд, зеро тани зебову қавӣ диққатҷалбкунанда аст ва аз ҳама муҳим ба бонувон писанд аст. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии мо хотима меёбад. мехоҳед маҳорати худро муаррифӣ созед? рақамҳои мо 24 соат фаъоланд. тариқи телеграм видеоҳои худро ирсол намоед. аммо аз шумо эҳтиромона хоҳиш. салом, бозии Барселона соати чанд аст? инҷо барномаи ману варзиш аст. нанависед. танҳо наворҳоро равон созед ва зери ҳамон видео каме маълумот дар бораи қаҳрамон нависеду кифоя аст. боқи сарбаланду хонаобод бошед. меровари кишвар будам бо шумо. хайр.